Ebigambiro babiri bari mu rukiiko rw'okuvuganaho n'abebembezi ba NRM ku ruga LC1 paka district okurebuka ngo bashagika bakwatire NRM bendera abatakateerirwe Karuru. Mkwito ofisi ya president kakwatitoine chairman wa NRM anyakuri very strong kandi anyakwine capacity na abadeki members nito mobilization ya Talibanese. Akwano ibindi bitukusobora mu ibindi bitakoraki bitakusobora. Ekyakabiri ngenda kwongera n'okusima abaflaga bearers baitu nabo miringo yona nabo imara bya message okulonda akaruka president ndakubanza kusima kabondo kubagamba nzime Alhaji Hassan Basajja wala akozlomu mwaman wewe nesebo sek member okole ko bwebembezi okole ka leadership. Abanyabushenyi bagarice bashabwa okugumiza muno bahagire bendera ya NRM okuyisya obwa Karuru karahendere Marunderechi yajendereza kandi barinda zabajya korene ndakumushizi bashira mu mujyaga mbese kintu cyakora niwe kumara agende murundira bafana bearers akarumutagaruka ukahikayo ukageza chairman wa movement kandi ukikaguruka gamibindi twarukombyaro twine flag bearers abariyo akarutuka katiri tubanzana ko rwakana Chairman NRM takomeraho arabwira abo bona abebembezi ba NRM batarukagira batari bekibiina okubinga mu kibiina. Kana bagambire kagazo muri kumunanganiza mwere yasanga nabagandi abantu batasabodinga movement nzakwenda komanshinga nzakusasa next week mutanga committee yitu yachi ngachibagambira Haji Idi Basajja baraba na washabira abanyabushenyi kurekeraho intaro n'indwano z'obururu ngwa kuba bwa nyuma ya Karuru buri omwe nayitaga mugenzi we abayo batakwicazana n'ekibiina abasinje utagira utamanya abo kabushenyi nimpango kandi yitwe kandi mwako mutya kushoka bw'obururu bwire dene cyanga kintu tuzakukiranze so emphasize what to changa Omakura gandi abebembezi ba NRM mu Rurengo district basima baterire President Museveni Karuru kandi bashaba abantu kurebuka ngo baterera NRM Karuru ngo abantu ba Rurengo babase kufuna obuhereza burungi obo baba barunzire NRM. Abebembezi ababebembire Rubega Joseph Bazonona bashabwa kurebuka ngo bakore hamwe kurebuka ngo bahanguza NRM ekirabahwere okufuna obuhereza burungi. Nisima abantu bakatovu n'abamarongo kandi nyongero kubashaba turwane flag ebase kumzamu ahabwo kuba obwebembezi norjegere mbwe ntagira kacweka kamwe ko jegera kakurga abavugi bega ninga bapiki orjegende barwakora ki na pikinebeta kibasa kugenda ikwe bazabo makarisa gotwembekeye ikwe bazabo ente abo mashanyarazi kutwere mu nsongo banyitwe byensi tutahatura hari konka abana bandi beshongora namwe wibashamanywa n'abakozereho yona n'abakozereho mu kubanza bayishongora ngo obuhereza bakabustahari konka hata mu bunyurire mwabutisiyahi. Ibyo bikiriyaho abarukagira ikibina cya NRM bashabwa kurebuka ngo barekeraho butikiriza no bwabiro mu Karuru basasirane kandi bakore hamwe. Nsaba buli muntu ali wano kwata ko no mungaro mugamenti bana kibina cya NRM tusonyiwagane Ulaba ko kutemu ngaraganye Maulentebe olusimu kwa rugo Omnyishengero hakujokera abakazi mu Rurengo district kandi arikora nka chairman wa NRM mu Rurengo district Sisena Mjo yasima obona abaterire President Museveni Karuru. Mukirize mbebazo okukiriza obukulembeze bwange mukirize mbebaze okukiriza nemba kulembera tukulembera wamu okulabanga malonge tukedde ku ntiko. Amina. NRM moye eramba subize nze byonna ebigambo ebibi bye boogera bimpita ku matu nesikyabitegeera ntegera kimu development. Ogona yakolesa omukolo ogu akushaba abantu kurebuka ngo baterera abantu aba NRM abesimbireho nkaba chairman LC5
Ogwo yashaba abantu okuleka ngu baheereza muntu omukozi akaruru babone kuganyirwa omubuheereza. Abantu b'e Malongo olwaleero nzize kubalonkinga. Nzize kubebaza naye n'okubasaba. Tuddeyo kwanga mbabuulira. Amazima matuufu mukakasa guna n'awangula. Kibeera omwana wammwe gwe muga nti wammwe wawana. Anaawangula basi. Watagiwangula wakyo olino n'akaluluko. Namuju abateezi b'akaruru bamuha ekirabo ky'entebe nk'akabonero akalamongereyo ku batensi ez'omu ishenjero. Amakuru agashakwa Olivia Nasasira hamwe na Kalema Bashir.